محمدبеков با جاکو و اکیل میبرند بعد از 1 دقیقه. باز پرتافت زیبا را دوباره منظور کردیم و در حقیقت هم اسماعیلوف ثابت کرد که در این روند خیلی مهارتش هم افضلی دارد. و دوستان عزیز اکنون دور دوم ما چون امیدواری های بیشتر هم داشتیم این فرصت هم فرا رسید. چهره اصیل گوشین جودو محمدبеков در میدان است. کبود است. داور از برزیل دو سانتوس ماریانا داوری میکند سبقت و شروع شد سبقت سومو محمدبekov با اکیل جاکو. اکیل جاکو هم در ردبندی جهانی در جای دوم ایستاد ولی سومون در دقیقه های اول از جهت کمیکات برتری دارد. شاید همین خیلی تا آخر گشتی میگیرد و تظاهر غالبیت میشود. و البته که از بالا داشتن بله چون قد و قامت و همون روش های وی بسیار موافقم برای غالبیت به نفع سومون. و سومون یادآور میشیم که در مسابقات قهرمانی جهان سال 2019 با زینه پنجم برآمد. این هم یک تاریخ بود که با خواجه‌زاده بهروز هر دو هم در این وزن بسیار یک متانت قوی نشان دادند و بعدا هم از این پیش چون اگر یادآور شویم در اوساکا هم در گرند اسلم سال 2019 برنده مدال برنجی شد. چمپیون جهان در میان جوانان در سال 2019 بسیار هم یک حرکت خطرناک هم بود براسی بسیار هم. ولی باید راه ندهد سومون این کاره چون که بسیار خطرناک است. حمله که حاضر جاکو اجرا کرد یعنی یوچماتا را از همین حالت سومون باید دفاع کنند ولی حساب میشود همین یک روش به نفع جاکو و این حساب میشد از طرف داور. ولی داور در بینه خود حساب میکند اگر یک بار دیگر مجموع عمل ها رو شما مجموع بله ولی سومون باید پیشرفت کنه. بله باید همین خیلی گشتین گیرد همیشه پیشرفت باشد. امکانیت است چون که تمرینای سومون محمدبekov بسیار خوب گذاشتند و شاید باز با غالبیت ما انتظار هستیم. البته امیدواریم که امروز هم سومون چون تمرین ها رو هم در مکان زیستی موقتی خود در فدراسیون روسیه هم خیلی برای برآمدن از میدان باید نبرد هم گوشتین گیرد و هم با جدیت با همون نظام درستی که باید البته چون رعایت میگردد به از میدان بیرون شدن اینجا هم باز سبب های خاص خود رو دارد در اشاره مجازات. اول باید همون کمیکات خود بگیرن ولی همون کمیکات بالا ولی باز جاکو در یک عمله تا سبکی رو به اجرا رسوند ولی موفق نیست ولی پیش صف است. سومون باید کار کند همون اصول دوست داشته خود اجرا کند. بسیار خوش است صدای ارگش محمدبekov به گوش میرسد که وقت زیاد است اما بسیار با جدیت باید عمل کرد در این روند که خطاگی های این جزئیات ها هم به در این حالت سومون درست میقپد. اول باید همون آستین و کمیکات اول باید همیشه قپد چون که باید پیشرفت در همین نشون ده ولی نوابسته پیشرفت از موازنت برآوردن در گروه اصول باید اجرا کند چون که ایستادن این به منفعت هم جاکو است چون که در ردبندی هم مقام دهم را اشغال میکند با صاحب 3447 امتیاز است. تعیاتش زیبا از طرف سومون ولی تا آخر اجرا نکرد. دقیقه آخرین هم فرا میرسد. من فکر میکنم که اینجا باز هم روند نیروسنجی اندکی مسئولیت چون که برابر است چون که قوه برابر است همون از جهت تاکتیک تکنیکی ولی نوابسته این جاکو و عمله را پای در پای اجرا میکند چون که تجربهشون کلان است. جاکو هم یکی از بهترین ورزشکاران اروپا است همیشه در همون ردبندی جهان در زینه بالا است. و دکبر سال 2019 هم در همین مسابقات ستاره های جودو جای پنجم رو گرفت. برای پیشرفت نبودن سومون بله سومون چون که حرکت های پای در پای جاکو در نظر داشتن. سومون باید کوشش کند که حرکت اجرا کند و این هم بسیار برای پهلوانای ما مهم است. هر یک دور علاقه شرکت هم
имтиёзи махсуси худро дорад дар бале бале идомаи роҳи мубориза барои роҳхати бозиҳои олимпии соли кунунӣ. бале ҳайрак сабқат вале як ҳамла аз тарафи Сомон ва дар гӯштини Неваза бояд кор кунад. Иҷро кардан дар кор. ҳамин истифода бурдан дар кор, ҳамин усула дар ба Неваза. парти рандаке ва руҷӯ гузаштан, карду, бале. Бояд ам дар Неваза вай бояд пешсаф бошад, ам дар тачи ваза, яъне ам дар гӯштини ҳолати боло, рост будан ва ҳолати дар партирӣ, дар замин. боз ҳам хавфи дигар Сомонро таҳдид мекунад, ин ҳамон муҷозоти сеюм аст. Бале, албатта эҳтиёт бояд бошад, чунки шидои сеюм хориҷ мекунад. Вақт тамом шуд ва гол ниҳоя ва вақти изофа акнун ҳозир бояд кӯшиш кунад Сомон як партофта иҷро кунад, чунки шанс ё ҳамун вазъият шидоқатӣ фақат барои партофт иҷро кардан. вале Ҷакова кӯшиш мекунад ки ба шидо ҳамин сабқата тамом кунад, чунки Сомон бояд ҳарду кумикатра кунад. Бале, албатта боз ҳамун партофт ва ҳамин хел кор бояд кунад. амал хеле хуб оғоз гардид ва нуқтаи ниҳояш он қадар самарабахш бояд набуд. ҳаракат кунад ки ҳамеша дар ҳаракат бошад ё партофта иҷро кунад. ҳаракати ба маврид ман фикр мекунам зарурати хеле бештар чунки дошт. Ҷакова таҷриба дорад, мумкин бо шидо ғалаба ба даст. медонад ки чӣ гуна амал кунад, бале. ин як тактикаи як тактикаи варзишгар аст. Бале. ой чун партофт то охир ҳисоб намешавад. бале, инҷо ҳам хушбахтона имтиёз набуд ва акнун шумо эҳсос мекунед ки Сомон ҳамон бисёр услуби хоси худро ки аз боло ҳангоми медорад, бале. дар нерӯсанҷӣ ҳамин паҳлавон ҳамин ба кор намеравад. бале, чунки ҳарду дар рақобатҳо дучор мешаванд ва бисёр бале, як Сомони усули дуз дошта аст боло, вале Ҷакова намонда ист, намегузорад. бале не аз ин ҳолат ҳам раҳо ёфт. бисёр ҳам нерӯсанҷӣ бароси мушкил барои Сомон бо ин рақиби пуртаҷриба. маълум аст ки бисёр ҳам аз ҳаракат аз нигоҳи Сомон хеле хуб бархурдор аст. ҳаматарафа санҷидааст. бале, ҳамчун ҳамун мураббӣ ҳарифро ҷиддӣ омӯхта аст, чунки Сомон ҳам яке аз паҳлавони беҳтарини ҷаҳон ба ҳисоб меравад ва дар равандбандии ҷаҳонӣ дар зинаи 14 бале як партофти зебо, вале аз даст додани ҳамун кумиката, яъне нақапидани ҳамун даст, инам ба манфиати Сомон ба ҳисоб меравад. як усул иҷро кардидан боз дастро бояд ҳатман дастро дорад. бидуни доштани даст ё сариёсину оринҷ ин ҳаракати Сомон якум ҳамун кумиката. бале, албатта дуруст аст. боз як усул, чунки Ҷаков хастагӣ раис мекунад, вале Сомон Маҳмадбеков бояд пай дар пай ҳамин усулҳои худа иҷро кунад, яъне вале эҳтиёт бояд бошад, ҳам дар Неваза аз муҷозот эҳтиёт бошад, аз мушкилиҳои парти. чунки фақат Сомон ҳаракат кардан дар кор, усул иҷро кардан дар кор, ҳама пешсаф бошад, чунки хатар дорад ҳамун шидои сеюм. бале, як ду дафъа ҳам бароси як таваҷҷӯҳ кард, аз боло дошт, вақте ки аз боло дошт ҷилпур амал кард, чунки Ҷакова медонад ҳамун усулҳои дуздоштаи Сомон ва барои намондани ҳамун усули бологӣ роҳ надода истад. боз як партоф бисёр зебо, ҳамун вақту соат буд ки ба вазари ноил шавад, вале мутаассифона боз ҳамун аз даст додани ҳамун кумиката нуқтаи ниҳоӣ доштани дар вақти изофа ҳаракат, фаъолӣ бояд шидо андаке беҳтар шуд. бале, бояд чунки варзишгари Косова аз берун кардани ҳамун ҷудогии худ довар аҳамият надод ва кашид. бояд усула иҷро кунад. ин усули дуздоштаи Ҷакова бояд намонад. бале, бояд ҳамин хел ҳаракат кунад ки як усула иҷро кунад. шидо ба фикрам барои Ҷакова, барои нагирифтани гӯштин ва барои буровардани ҳамун ҷудогӣ. агар мо
дар ям видео василест ки вақт бале ҳасол ёбад. бале чунки уҷо шидо буд амун Ҷакова амун ҷудогии худа ҷамъ намекунад ва довар ҳам ба ин нуқта бояд сарфи Бале. назар накунад. инро ҳам бояд мавриди таваҷҷӯҳ қарор диҳад. бисёр рақобати ҳам ибратбахшу ҳам ҷолибу бисёр барои мухлисони сершумори гӯштини ҷудои кишвар ки имрӯз ин чеҳраи саршинос дар радабандии сайёра ки дар мақоми 14 бисёр барои мо ҳам ин як муждаи нек хоҳад буд. мо фикр мекунем ки имрӯз ин абармардон албатта бисёр ҳам дилпурона ва ба иродаи қавӣ ҷиҳати дарёфти ҳамон имтиёзҳои Бале. зарурӣ талош мекунанд. чунки мусобиқа бисёр мушкил аст барои варзишгароне ки бале як партофи зебо наздик як таятоши зебо яъне пеши по задан вале то охир ҳамун анҷом наёфт ана чунки ҳамин ҳаракат рамзӣ вақте ки даст агар сари осини ҳамон ҳариф чун ба ана ҳамон ифода ишорае ки Кунад, ҳаракат бале. мешавад андаке кашиш То бошад нуран ало нур мешавад. бисёр Бале. ҳам ҷолиб буд, бисёр наздик ду маротиба хеле ҳам такя ба ҳамон дарёфти имтиёзи вазари буд. дар ҳамин ҳолат Ҷакова хастагиро ҳис мекунад ва Сомон бояд кӯшиш кунад ки усула иҷро кунад вале Сомон аз ҷиҳати нафаскашӣ нақстар аст ҳозир ва бояд роҳ натиҳад ҳамин усулҳои Ҷаковае ки иҷро мекунад яъне ба шата задани по ё ягон усул пеши по пешпой бисёр бале вале эҳтиёт карда истад чунки хатар дорад сеюм шидо боз ҳамун кумиката бояд аввал қапад ҳамун доштан бояд аввал аз Сомон бале дасти бале. осро боз ҳамун усули бология бояд қапад то миёнбанд ва усула иҷро бале як партофти дигар вале Ҷакова ҳимоя мекунад аз ҳамин ҳолат вазари ой бисёр таассуф чунки Сомон мунтазир набуд, гумон дошт ки инҷо албатта боз ҳолати рост будан Бале. ба вуҷуд меояд. чунки бояд бинанд вале тибқи қоидаи байналмилалӣ аз ҳамин ҳолат агар партофт иҷро шавад ва ҳисоб Ба мешавад ҳисоб чунки қоидаи ҷудои ҷаҳонӣ қоидаи нав аз соли 2020 сар карда то ҳозир ҳамин ҷорӣ шуд ки аз ҳамин ҳолат агар партофт иҷро шавад вай беюста вазари ё япон чунки ҳолата бинед аввал ба неваза баъдан дар неваза баъдан бале ин мумкин аст бале чунки Сомон ҳис намекард ки вай партофт ба ҷиддият дар рафтор мекард. Бале бале инҷо худро озод гузошт бубинед бале чун ҳисоб ба мешавад осонӣ